Yamamo akwaba. Afitu mlikane shia yen. Ewo Facebook ono so na afinso YouTube. Na kasiyebono yemfa emunchirimu emfa ensomo. Yensha kasiyebono se emfa mfiri Ghana mampeni. John Dramani Mahama ede smart udwa echirimu na membo na gopu no. Opese hunumu edi makutini yepa. Ompekata sumu muasu biente no. Obehia sense ntwere from na kachi. Ewo Jibri House ene nsia. Niembisa bisa nensem. Nesere na membo ne ko. Nina mebi oha mai no. Yenda yempa hontoma na omampani hunu. Na ehwa anu yi no. Onfa momben na Ghana nyina yeni eni na membo ne chipam. Nendo ada na Ghana mampani. Ene nsentwefo hyiaye na ne kasem no de na the same. Dedwa na kasa sasa nka ben manim yada. Only create state of emergency. Enfanto eye galamsey. Etu atese wo mayi mu a. Esa wo magana ya tena ye na kwaye ne yensuo no. Nanka so entumi ntwa akura na mmo na oman yetimi enkwe ne mputu na Ghana mampani kasa. No ne nsentwefo hye no ada wukwada. Eye ebo wusuma yim ne tosutu na Ghana mampani kyire mu a. Ghana fo munya botre. Osi so amusu nyina wate dede Ghana fo nyina ye. Ena mampani mna bebo modin abepretumi ukacha badada se beya. Anka wondi create state of emergency. Na wamfa nto galamsey so na mwa na omanya honto efise yensuo nyina sei. Eno wa chensu ya tena nyina sei yakwaye nyina ne pa bi se ne kwai. To mampende da yahu bibi pam. Ena santrefo bi se na Ghana mampende. Sisi ya wunwini wiye na asa wadwuna sesa. Wonka ho nsem bia na wo ye nden. Na se santrefo munya botre. Megusu badwumaden. Wohwe asrafo na mutuo kwa mia hodo galamsey. Esa yensuo na yegusu badwumaden ti munya botre bia bededin. Ghana mampende chirim sem. Sa state of emergency ne de in fact enne ba ya je twa to akura so badwumaden na wa ya nkosi Ghana bobo ho maden edicate state of emergency si pa de munya botre ontumi ne krenisi si odin sem sei etensentrefo ni. I've been reluctant to implement a state of emergency in the galamsey fight because we've not exhausted the powers we even have without a state of emergency. We have the opportunity to arrest anybody, to confiscate any such thing. There laws for forest protection and all that give us enough powers DLFM 106.9. Implementing a state of emergency might sound nice, but it should be the last extreme, the last resort. So for now, let's exercise all the powers we have. And if it becomes necessary for a state of emergency, then we'll look at it. It means we have to go to Parliament. The president can't just declare a state of emergency without, going to Parliament, because there's a limit to how long you can maintain that state of emergency. And so I believe that we still have leverage to continue to fight galamsey without necessarily implementing a state of emergency. It means that we have to delineate the areas where the state of emergency is operational. And if you look at the area where galamsey is taking place, it covers several districts of our country. And so we would do it if it becomes necessary. But for now, I think that we've given the security services enough powers to be able to deal with people who are found to be involved in galamsey. Ochiame anim asamka oseda na wasima eti Ghana mampani chirema Ghana fo munya botre munusu na musu nyina no watene nyate sede ya Mosi etimi ete Israel mafo enka na musu no watepa nanso se obedi create state of emergency ne de emerenso yemunya botre kram eno wachi na Ghana mampani chirem se ne ya bere konkodenti na oba ye enya de na ba na makwan ma obiada watumi ama na license anase tumi krata be ma ne kwan batumi akọ kwayem ekotufu magudie we nyina kyeresa ba ne gusu okonkodenti obehia Ghana fo nyina kitane nyina ye internet no beboa magalamsey na nipa bi edem na hwe omunsem ese yensuo ne yakwaye no eso etimi atekura. Steps are currently underway to repeal LI 2462 to formalize our commitment to end mining in forest reserves. Let me be clear, since my administration resumed office, not a single license has been issued to any company to mine in our forest reserves. The repeal of LI 2462 is therefore intended just to crystallize in law what we have already demonstrated in practice, which is our commitment to protect these forest reserves. My friends, I understand that public accountability and the recovery of looted state resources are at the top of your expectations from my government. And let me assure you, my fellow citizens, that we've not wavered in our commitment for even a moment. Neither have we been complacent. What you are witnessing is not inaction. It is our steadfast adherence to due diligence, due process, and fairness in the pursuit of justice.
Yes, our insistence on doing things the right way may afford those who have looted this country some temporary relief, but let me be clear, it will not grant them permanent escape. Na ho asamayen Ghana man pani chirem se dipa bi adi omanya bro adi omanya gupa na obi amfa ne ho ni da obo akra gudwan nyame kra hyanase eno achi nso obai na ban ma bia tumi kra ta se onkombo wura kwayem kutufu magudie togusu ayeko atole galamse na senti Ghana fo be nya mo mpaebo ene machitai na munya abotrema no na ogusu konkoden eno achi na wo chire mu se Ghana fo bebre na ehunu se ne excavators ni na mukromu pa wo kwa airport ne ade a chesa manfo de aba pata maport rodom no ene nam hosa na ochire ma wo mugusu ye nhyehyɛ pa na bibi biara de excavator beba no omo de afamra kwan so register ne kama se be ye beboa na mfire mu ntumade kwakwayem kotufu magudie se o manga na kwa ne yesase no eso atumi ate. In collaboration with the Ministry of Transport, the Ministry of Finance, GRA Customs Division, and the Ports and Harbours Authority, we've instituted a system for the proactive tracking of all imported excavators and earth-moving equipment from the port of entry. 1,200 excavators are going through the permitting process from the Transport Ministry, clearance from customs registration with DVLA, and tracking at the Minerals Commission. So far, we've registered 1,015 earth-moving and mining equipment. 647 have been registered and fitted with tracking devices. There are an additional 600 equipment at the port awaiting clearance. An additional 350 tracking devices are expected by September 12, 2025 to enhance this monitoring effort. Ne kwakura mo no ena Ghana man pani kase mo ena ode na di say yen kan kira Ghana fo nyina say de wo hwe ye bo a okokofa operation recover all to the ba ye no obi bibiara wadi Ghana sika bom say to na o manyimu sabe ye pesika ye nya bi mfanya de na ato ye ne bosia bo no eye ne ya na ogusu a ye hyehye pa na ba ne gusu a na cases ne bebre na ba na kate ne mpenefo ogusu hwehwemu apɛ ho adansidi ataato no mato mbo ase achi se nipa na mako akojemra na memra etimi ne omadi na Ghana ya Jessica de senti munya botre omu na ni ngu kro no bia so omanyi moda nipa bia wadi Ghana sika no na be so ne mu adansidi beta ho nkuto de a nipa ne fa ne ho ni da anu so kire mu sei e de kire films ASM trefo. Investigations are ongoing into the African Cup of Nations case, the March set case, and approximately 20 other cases currently. Let me be clear, every single case of corruption that needs to be investigated is being looked into. And once evidence is found to ground the prosecution, that will happen and happen swiftly. Looking within, we launched a code of conduct for public officials with an insistence on strict compliance. A high-level working group has been inaugurated to draft a new anti-corruption strategy aimed at strengthening ethical governance and institutional coordination. DLFM 106.9. Any a woti ye aya Ghana man penny John Dramani Mahama. Yanso akase ebone so ani eda so agino mampani John Dramani Mahama akachia no de abetu ja HM say ye cabinet no age 24-hour eye authority bill no atuma wo hwe anim say ebetimi edi djuma no de nsem we ede to nsem twefo anim ana ochemu say o hwe nwumekwa ahodo ni bi kra ya de omadi kan ehwe ye 24-hour economy no betimi edi djuma ewo mayimu Sanso anochema ya Ghana Publishing Company ne so say ye 24-hour economy no mdibedi juma se crampo no ade omadi kan edi juma eno so no hwe a ade ebeboa ye papa Sanso ana passport office ene Ghana's foreign mission in so edi 24-hour economy ni edi juma hwe mu se ba passport ho sensem a ombetimi aye ne intentem edi ama wo esansa 24-hour economy ni de ye juma nko a ana omudi ebedi Sanso ana tema ene takra deport ne so ye 24-hour economy ni bi say eye nipa o kire so wo honom no o metimi ateso no mo ho atimi ahenha no mo dwumadie ne so no atimi akoso ye e wo honom no chema ya ade a wate economy policy secretariat wo Ministry of Interior mo so beboa no mahwe sane be ya ho ban ho se betimi akoso wo mamu na aboa na 24-hour economy no bibia atimi akoso ye no chema omomomode no mo fatumi esinkete enfenka ho no mo hwe na bibia akoso wo mayimu.
increasing Ghana's productivity through bold job-creating initiatives. And one of the most transformative among them is our 24-hour economy initiative, a policy that is designed to boost micro and small and medium enterprise, modernize agriculture, and expand employment opportunities across key sectors. This initiative is not just about keeping the lights on longer, it is about unlocking new shifts of productivity, widening access to jobs, and building a resilient, inclusive economy that works for all. Only yesterday, Cabinet approved for onward submission to Parliament the 24-hour authority bill. Already we're seeing key institutions take the lead in actualizing the 24-hour economic vision. The Ghana Publishing Company has transitioned to a full 24-hour operation. The Passport Office and Ghana's foreign missions have also rolled out round-the-clock services to expedite passport processing and improve service delivery. At our ports, both Tema and Takrady are now operating 24 hours to boost trade efficiency and reduce congestion. To guarantee safety within this evolving ecosystem, a dedicated 24-hour economy policing secretariat has been established in the Ministry of Interior to provide continuous security support across the country. These bold steps signal a clear national commitment to building a DLFM 106.9. Ne krakra mu anoman Penny John Dramani Mahama editu John no chemu say free SHS na yade obehwemu dinye papa as saw the 3.5 billion Ghana cedis edi ashim. Prior to the widespread misinformation that was circulated before December 7th, 2024, the free SHS policy has not only been maintained, indeed it has been strengthened. We've made the highest budgetary allocation in the history of the policy as at now. A staggering 3.5 billion Ghana cedis has been dedicated to the free SHS. We understand that access without quality is inadequate, and that's why we're implementing the decentralization of feeding policy to allow the management of schools to make their own feeding arrangements to provide students with quality meals. 106.9 FM. Enia uti ye Ghana man Penny John Dramani Mahama. Yantua kase wono so yem free Ghana man Penny John Dramani Mahama kache. Ne egusu agina mu e won kran pompure mantai mu a na enya semkuma kra ne nyina ne sa hamachen enkra beto de kase bopono si kiremi sem. Eni owura bi adehia mo wo gbetire US de mu omu nkan bi nhye mo nyamfum so bia wono mo hwe ya krachi ene ne mo bubu amanfo edan mu ekwa kro no na mudi na tentesa tete na ne moa sa kwodo akrachi ye bisa ne se krachi na wo no de pa na wo pe e wonpotem hanam evize na nsen kro no pa ye kwaso wo US gbetire ho no na in fact atiti ye pa enti aba ne se ne wonya kukudura hamache yentese wona na nam hanam a okopa kro no abai na mbisa na krachi rutum fe ne nsam sisi so kra enkwaye kra sisi so kra eno pani pan den ede eyesichu sicho fe hwe nanim na ose da bi krachi de awuye de moa entebra ye hunu se sabe adwuma na apa ye ntene na egbachire ha no muso edie efin pe wa ha ne nyasem comment yenkwa gatai eka no emua aye fin bola gum yenko na kosim na ye adwumaden na boa sabe ye beboa na sabe obi kondo so bebo kro no a ohunu se adwumaden na be ma na ya next time omokro no biom na mra opani pan den ede sichu ene de aka betwen komanda o kirem say in fact de ekoso na etan na kro no ba na ekoso egbetire ho no ha adwenti ye chewa yenku ye mbro wo de na sabra na eka anasa gatesa ho mo ye fin betim na mo ne fin no asientu na yenko opani a ono ye danseni a oba no ho moden eso krachi epa achi so wo kro no eye gbetire ho no no yenko ne nchen ene ne kodin kobo ne den ede Mr. Sicho yenko bisa na said yenti ene ko ye ne o machi kromfo yi a adwumaden ene wo yi yankwa ne nchen Mr. Sicho me mo ha de bade ya kase boso. Hello. Oh, Mbacho. Good afternoon. Good afternoon. Empom design. Mbacho boko. Yenya ne tia se machi kromfo bia ha machi asemi se gbetire US ana no kura wom. Mbacho right here. Fine, ebere be na mo che kromfo no. Oh. That's it. I want to sorry around 4-5 that we are. Not a quick one. Me don't know. I mean, say, my brand original. Or you need to work it. We should share them. Me here. By this time, I'm going to see what the drama is. I'm going to drama. I need to say that. Now, who pay them?
Ibre on to me you man no na me sia. And the kochire baby a utie after the year kono baby acquired me kono the me call bush. And I'm saying the Brian Sankofi na enko share yeah we yo me bisa na onye Ghana ni so in Nigeria na yen anu Nigeria for ya bi. Wa kasa me unse ni sem ni sisisu. And I'm saying after the year ka me say akom na di ni jo oba fa bibi na o dia he den wa koto na we di na me so and the me ejuma na ye mi ntia o kana ye den e fa ko ntimi ma o data no mu di oyi nti e to wa chema no Tonsio bag bako and also akwa nkrofo chiche ni ska ama ye ni baba correct nche no na esi mi bra a champion ti se a make say no krache no mama na timi atiga tere mu kama pa on o aye juma no ba ya sa tuanika ma sa tuanika ya tere ze juma uye juma on betua o ka nye kronu ni nye ene ade amaye Nyankopon in fact obeto super gu mu super o obi akọgba krono na kromfo mu ache na asama na adwuma ye no asama ni sika ka ho ya nyira say nyira ye nipa mfunso de etumi ba nti mu hu ni say ye ekom na de no nti we ya ma say wan sakra bia me bia mo kwa kwachi na bia enye ya biu ndi mo asem me banya abotre na mutume de na my posifo police only you didn't come my police for any pound which one say Ghana hanu cobra and the me sir why they are dancing and I am free on my free Ghana how we Nigeria for we na ebetumi abase bia na one ebinim na ye adwuma no entinka okopie mu aposifo aka chanko betumi nya bom hwehwem mapatumi akose be ya wo mo ne groups bi na ye ankaja aposifo atumi ache wonom me hustler man o me ni time am be call police station up and down mo nya aposifo ni kura o say yes me nji o mo di but be time am be friend me say me bra me be chiro statement no na why busy that time me nya available and Charlie Ghana had abre Matisinia medase pa Mr. Sisu sa woje mre ndezi abrante na moja no kwa ma modi scanation nsem okọ ja no kwa onko pensio jare no nda no onje ni ebe adwuma no ye ndie waye ni neat waye adwuma no kama o adwuma ndie waye adwuma ni mate medase pa sa woje mre na ndidi e kase bo atwetwe nkomo enti owura wote ni kan yo no eno so kronfutachi amwa waye Nigeria ni nanzo wanya ba bia nkwa se gbetre US ewo nkra hanom okwa akọbọ kro no odi ajamu achi ebisa ne se ne de oside bia de nti akwam de nti no okopa bibia ton na eja okopa bibia kwa akodi sika okoton ajamu ana okopa se wanya ajamu na bibia obenya bia befa akoton akopa bibia de akwam de no bo ma ya de o because say wa chekronfo no wa ye adwuma no wa san achia ne ka de bin see that in fact yan yanom gbetre US for no ma set record o man yi mo ade ama ye bin see ba bia da se matumi a chekronfo na monya na hodo ama na adwuma agye but mu wie no begidi mato wacha ama na di wacha ga kofitela hia adi ne fia ha ana mo de ma koma kromfo ese wonye no di fi se kwamti na wode yesa ana masan atua ne ka bizo wa ye adwuma den ai na ya misrofo gbetre pa na hwe obahwe ho kra o basa but mo ya de even injustice ne nya uchi obi a mo che kromfo mo na adwuma nya de meta akire mo ma na adwuma but ka mu wie a mo mfa ne koma posifo no na mo ya hwehwe bia na oni groups bi na eye sebe be boa na matumi ahwe wo mache won eno be boa because we wan hwe ne ye na besa ko be before no ntina aye ne ho hia sei mo de koma post my ade but next time aye mo fa ne koma post for na hwehwe mu no enkoso na ma ne boyi ye ne listener ba ko wo gbetre US ne den e de comfort manti na no pe wo so no wofa na ode ama ne bo we de bre ye nti comfort manti me chia wi nyame hira opa ndi sika de asie ne no na Kwadwo wo ye be ma ska FIFA video ba ko na ka ho mu se ye tu asa ye wani style bi da bi se na omo hwehwa ne kakra o se omo de ahoma sana se se be ye wodwane a omo be che no o se wo chi kwakuo na de ne ye adwuma ye de ahoma sana se ne wodwane obedwane ndi wo hwa hu se ahoma be da na se ne mo somu wo ho no se ne be ya wodwane a we so matutu ne botom knife bia nhyem do betwa adwane very fine we wadi wa chi enya ska shoboto o mama na nya adwuma ye na mode ne kwakuru bi nkura mpa na ejango makwaji ne sika eja ne free enti o ma ya de so mama na adwuma ye mo chi obi ama na adwuma ye eno ano no sika yen koyanim yantoa kase bone so ani mbonra mu ewe premantem na baba we bia wadi mfinhia na aduonu num 25 years a friend of Vera Sari
ade omode na kwa asem dibia esan se obomodia ehwie acid edigu ne boyfriend na wedding frisia na aduonu nso eso ye friend no Daniel Mane ewo bubu obosom ne de toso eye aduonu nkron won fimpimienu ene aduonu nan nimu na enumu ana ye Daniel Mane eye kitan sabosom ne de toso aduonu num ewon fimpimienu ne aduonu num yimu ana cheso to anananom ewon siedo ewo Kolebu eye teaching hospital ewon Knani Mantem ha na niesi ye nesiwe ye bonya no wo New Dwaben South Municipal Assembly nim ewo ye poye Mantem honom ana Daniel Mane ote na ya de avera sawi yi de sese de ogina eye kofo yidua court a mobomode aso metimi adi asem no na omatimi apɛ atentene ne de ama Daniel eye Mane na case no mudi kan de ko district magistrate court no kofo yidua a nipa odi anim eye he worship na Amade Parfan Esquire ewo eye Adjoa da ebobosom ne de toso eye nwotwe ewo mfimpimienu ne aduonu num nimu na branch hwehwemu ekọ so eye CID fo a mo eye Eastern Regional Police Command eye hwehwemu no mo kyeremu se eye ade na eye Vera ehwiegu Daniel so no eye ade eye aseda eno nam so nti na ne huni na etimi eroye no na emom court di tuja ekyeremu se senka impofrim honom na Daniel wu ya kombeka se eye Vera yi ediewu na emom echeye ansa na Daniel ni wu nti de ombeka ne se ya de Vera ne ye na adwin so bedi ewu nti sise ni do muntimi ka se wedi ewu na emom ye na adwin a wetbomode etimi ehwe ased no ediegu Daniel ne so na ye district magistrate court no echema asem no muntimi ndi bio nto mabomode ade akokofo odua high court so mbetimi ato aso no watimi adi asem no ewo honom na ye kofo odua high court nso ahye se eye asem no mde akosha ahini mebosom ne de toso eye dumiensa sese ne de ye Vera yi de owo asem di bia honom a omune na kwa police fo akachi odem a omo twen se edu ahini mebosom ne de toso eye dumiensa wo mfimpimienu ne aduonu num ni ma mbetimi afre no no matimi edi asem no edi ama eye Daniel na eye Daniel abusuafo nso omusu omobey echemu se omo hwe anim se mra no ene Vera ni bedi ye papa omuji tu musa Daniel yi jabo fra wedding frisia ne miensa a one Vera yi na wo ye no waja no wachi na emo omo hwe anim sa tentene ne ebetimi akoso na Daniel yi nua bema eye Emmanuel Kofi Boatin ene nsemtwofo etwetwe nkomo na osre eye court ne se omo hwe sa tentene ne betimi akoso se ne be ya ne nua Daniel eye ne kra ebetimi adaye odin sem say edituja asem ne sirida na 25th na me yan film again we share sitting bi so and the court yes sitting last time court be sitting but now on perform bi inti amba then the court yes sitting ya kan bi atra ba so no why say we kunipa for acid no shegu ni ban so unfortunately nipa no wawu inti si ane de almost say transfer asem ko high court it say high court no transfer asem ko dia the justice pen here because you say nipa no wawu ne hwe kromba inti e justice na amadipa no inti we show bi o obi ayebusuani Mr. Penny, the Medinity, when you are saying, they say, justice penny, they say, I need to me family and say, and so. They say, they to me, I want to buy a man, just take. Send over the way we do no better. I was able to phone by us, I come up to him. And tell me to move ya. Young we now will be any abreno. And tell me, I shall send us no Dakota or that hospital, I have black or blind, and say, yeah. But as time I say about BBC, I'm transfer 7 high court in the day. Who say I buy no interest was and on share my gain in a day and cause I so car and funny mundi. It's in the near part and training I day. I'm on the panel. Aha. Anyway, the Medinity was saying. It's say say I need to me family and say so. Say they to me I want is I buy a man just take. Send over the way we do no better. I was able to phone by us, I come up to him. And tell me to move ya. Young we now will be any abreno. And tell me, I shall send us no Dakota or that hospital, I have black or blind, and say, yeah. I bet now, but as time I say about BBC, I'm transfer 7 high court in the day. Who say I buy no interest was and on share my gain in a day and cause I so car and funny mundi. It's in the near part and training I day. I'm on the panel. Aha. Okay, what's the 13th of October? Next month, 13. Normally in a court trials. Oh, high court. DLFM 106.9. Ene ya uti ye Emmanuel Kofi Boatin ono na ni nua ene Daniel Mane and a girlfriend eye Vera sorry ehwe acid ede akuni so asese de eye ade awato nananom
ɛwɔ Nsiedo na manibo yɛn nsɛm kyerɛni kontin hini Kofi Obo ana ɛde bɛsom yɛn. Edin o. Enti bɛma pa tenten gram sɛ ɛna ɔba besi atimi ato no bo ase. Akwakofa acid ehwe agu no ho aye ne saa no. Ai, sɛ no wada. There are other pictures I so disturbing to yentumi nyi. Sɛ wo behu a wirem bɛhye wo firi na pampam kosi ne nase so waworo no huhu na ayɛ sɛ bepraku. Aten. Ɛde abufu nko na ntɛbɛma watimi ayɛ. Debio, nti sɛ wo no obi tena sɛ nipa no suba na wani nye ho a. Kwɛ. Oh, we na meka ebi mu nti ase no kɔ. Ɛyɛ simple. Keke. Wo no obi te sɛ ɔno wawo sɛ ɔno wo yɛ sɛ yɛ mpona twe sɛ yɛ dan nipa ne sɛbe de ɔyɛ wɔ no wani nye ho a just walk out from the relationship. That's all. Peace of mind eh. Masa, watumi akɔhwia sɛ di agu nipa ho ma ne ho nyina woro si ama na wu. Wo san ne wo ba. Wo san ne wo ba. Ɛde nko a. Sɛ bɛ mai bu adwaman po na wo fa wachi mpokura na after on de wayɛ. Oh. Come on. Ngo fast for I mean, you guys are tending to be so stubborn academy. In fact, you tumufo amomfa omo ye so stubborn. Ana no dai ba ko ache ne yere awe na so. Endran so kaso to butu ha kire ha ye. E wan so me no wo yere beda o me mpona. Me wi o me mpena o me ye me mpena o gidigidi. Me bu me nsa twan me hu fie a wante ase. Wa wona sekan yaku no. Na so ahwe ase de gu obema on ne te a. Wone wa abofra mfia miense kita nsem watumi ahwe ase de agu no ho awro no ho nyina ku no. Baby Andre. Emna ne nya adwuma no ane hia. Next time ohwe ade we pin ho de yemia ne se krachi ne waje ne nkwafiri ne nsem na yemia. Na akwala no krampo no akwala no. Yemabusuafo ne hyede. Sesi abofra yi papa yawu wo so da fi ase. Abofra yi hwan na ekwahwe no. Wote ase mpo no. Na wo ahode a wo ya adwuma mpo da asen. Na wo da fi ase na be ma esu aku no. Sika yanto akase bo no so me yore akora hododo. Na de hwam wo manso afede eno no wo amanse south mense ne mo e wa sentiment mu esu pa etwa agyajo ekiremu a enanim ya daga na mampani John Dramani Mahama enema ya muka biegom asantiment mu suafo me wo fa se Dr. Frank Amakohene enema muka biegom nyina da mo sra mo se meke se de mpotudwuma ba komponi honom na mpuntu abom ye pa sa be Johnson abo akokɔ na mu kyerem akopia mpotem ho na mo pa meke se de ene mpuntudwuma hodo abanda da hye ase anka wo ye no ne nyina da empenifo ba yi won mo abomade atwe o mani kura wo nya bio wo mo kyerem se eye won mo health planning and services department mo kyerem se chips compound ahodo no wo mo kyerem ye 12 bedrooms afin so teachers bungalow ne nyina da aban yi ba yi wo yi na adwen se onfi o mo kura ade hye ne kyerem nyanka nkyere Ghana man pani wo mo ka bio wo mu se meke se no. In fact, apomode hu sensem enkonka ne kura wa afede enne potem no wa manse south nte no. Kiso mo de atua na mo twa kwa tenten kwa chiri asmo tumanya access to ayaresabia. Omo se yenka nkyere Ghana man pani se achichi afonso no babia mo betena ne senti make se aye huhuhu. Omo ba mo ntena obi a pre transfer akọ nti adesua sensem so akoye omonyom. Wa mo kyerem ade ba kompo atwa wa mo nsuru mo kura mpo ne se akwan ye ni nyina tete apansam ye akwan na asesi omu kyerem ha adwe na tete yepam na mu kyerem ba kumpo atwa mu nsuru mu krampo ne ye network ya tenka na afa na aye kui omu de ade omu fudua kwhye na pempem fudua kwesini nkomu ansomotuma ye call de sabi obi yade mporo mpesa doctor fo bomade aba ho no ma ye den ye de tumirika enya ye bibia ya basa te Ghana mampani omu sra wife te de kwaso no ye den yepam na mu kyerem nso ne tompo dia ne kankan ne maga na ye nkan kyerem mo se ye nso ne to sek ewu na akwan ne nyina potete eso aye tro senkuruma to mo sra pan na mra mperifo modern agye mre ene de yakasa botwetwe nkomo no na de hye kyerem se ye nkan kyere Ghana mampani se de yakoso ne mu oja na den na unit committee chairman adeba manso afede eya Mr. Eric Opoku kyerem de adoi de ade se nanimo esam ahokyera ba de Ghana mampani ne manim yada wo mu hiamwa mo nim sem sei eto de yakase bonim panfo mpacho so mo hwe da esi echi he ya che compound ni o MPP apenso no start e wantimi anwie na NDC aban so aba enti hwe se mpanimfo aba na duro mo ya ka so muso maboy ya ka anya adwuma to de se mpanimfo anima am go bi mo nsem obi ye sere mo mra na maboy che compound ni o sisi ya do ho a ya bilje se no ho bi adam mpanimfo be ba so mba be boy da na ya do ho mo start adwuma dan na ye ma akọ 6 na toilet and bath ti dan ye dan ketwa di mpanimfo mo mra o che compound o
ya mofla no o mo yale aboko adon be duru man so agosu nkra no wo fie nsa e say ha adwen pa de we de sra de srede kotodwogu fom si ya o man no ye ne akeke nsa ase ye teachers quarters si ya teacher fo ba no mo ko o ba dem be dam nti o be duru nde na me say o mo dis ko ba ha dan nti no mo ko so o man na boye humwa atisa fa 12 bedroom e ji ya ho de na pem nyam wo bi amfiri ba bi ati ye srem panfo am giefo o mo mra mboaye abai mu panfo wa wo bi ankrankre ye srem hiam mo na dere drone Eden, some mama boy dia, network and yet toilet, Nina, you bibi, the serpent for Mumbra, and Maboy, chip compound, Nina, you bibi, you croy, to chap and some, yes, your twaba, Bible babia, in the need the twaba, and so young will be free babia, the best serpent for Mumbra, and Maboy, is that Konya school Konya, and Colani Libi, so mine and occupying table be a big war, I a pack up and tafo, Abo Maboy, scared but one drop and I had the and Colanti for me school dance, and yet, yes, serpent for Mumbra, and Maboy. Mumra mboboy e dwa dance ya de bia ehia pa iza kokko she dan nim ho ene se ma no digwa sabre me Lucas ko mutiti awiem o mutiti awiem awo se nke ehia ba mu mpanimfo no ko mbaboa yen nya babi mamma ni digwa isi ensuo to a no bia apaka wanyiro ampaka oni amakora na ensuo ase oni mani nyina nke no so ya de a da ya koma proje mpanimfo mra no mbaboa no mbesi gadai e ma yen ai ensuo to a na e ma no pa babi adwane afa fi se dwa kro mbetre mu adidwa wo mu no ebi ni ho na nyanwa nwase ne ema ni nyina gide olokwa ho aboso a wonom edidwa na ne a wuti yei unit committee vice chairman ede mama nso afade ne den ede Mr Eric Opoku na ne wachi na de hye mo no wo manso afade ne bi kirim say in fact di ye kasebo mo ma ya mra pa ne yen kasa woni tete papa amane a ye hunu ne kurom ha na eden network abobo ensuo to ayentumi ntukwan ko ba bia na den nti abana ye to no sabe ye yesu nimfa so ana wanum bisasa sabe national cake ni sempeni chicha adesha wanum wa manso afede wa sentiment amuso mo kanipa hu ne Peter nso onyipa ne ba ntemo sraga na mampani sei edwani honom teachers bangalo ni honom afi nso ayare sabia eho akwa atwe ntemo srada abai kaka ne no cheche mpuntu a adesha mo wa manso afede nso sabe mo so ye nipa ti aba no enka wonum bi ye ho chire pa wo teachers quarters ye ni ana remwa ni akaka nsa se di asi se ni akwa de bobo so kura no ye nyabi enchanse ye nyabi ye nyamwa bi emfiri ba bi a okwa ba mu a ye ba ba ye nso omomwa ti sa ba mpanimfo se omomwa mehwe na omunwie mai na teacher for nso enye ba bi ntra na enkwa nso ntimi nsu ande ifi so ba ye doctor ba ye o mampani ebi ba ye sabi soldier police ti so man ko school na ba dey na omatimi aye se nyuma ti sa ba mpanimfo so meboa ye network nso enye wa hu se we yesi we unu se ye aduma ewi abokro du ba bi ko mpa ba ya unya network ti sa mo so mo nso embesi bibi mai ene ma bebre hayo na areho nso so ba kwa woni nso ubeko hospital ye kwan ye kaya obeti be hulu saa ubumla sokora na awbo won ekwan ya moto do be koro ne easy uble emema ye nyem ne ye kwa awo so ye ble ye ni ye nka ye hia hospital clinic kula ana say school so maybe teachers for beda kura edin areho kaya teachers for nso nya be mo beda o matumi a kire ye mana de am o matumfon na akonka me nso nya mpanifo no bo ye kurom ya no maboaye ena ba se ye community ha nso ye kurom ha afede ha idwa dan ye ni baby etina didwa ensuo to kora de ya areho mobo baby e betina kora didwa wonya ne manu kora na beton a baby a betina kora na obeton ye man wonya areho ensuo to yetim ewiebo yetim ye nya baby e betina ye bedidwa nti esra ban ne se omwaye kensu ye ntumi nye ko edwa no pakora na mfana me fa kora de na ase ensuo to akon ensuo anta bue ye nya network kora na de ayako bibi hia kora na anase bibi esi kora na wo flo bi obona manye unya network arebe wo de be friend ye slab an se ni nyina omwaye na wondom ye asa na me nyina ebintumi mbla yekuma ensilemo entiama ehia ayale sabia enso we kuridie mu na afenso jansi ye ni bi ensu eta yetie we me we bonso a yetie we mu saa kwapembla enyu Adjoa se ye besesa ye nema e de akogo be nti ehia dwadai se bibisi kula na yenya network in fan frese bia ye hia we na nipa no mara ana kai mara DLFM 106.9 ano so ho asem e dene maye eno nso ho asem e dene emayen wei eya dehia wonom ewo manso afede eno no ewo Manchester South bensinim wasante matamum ena wote wonom akwesem na mane boyi yensem training Samuel ofoli boaten ene difri asante mantamo ebesom yen
Yantua Kasiabone so na enkane omampani abedi echire sanso no otu franka de man pipia manyoko no won fimpimienu ne aduonu nan ni mu eye Dr. Mahmoud Bawumia e de abetuja echemu se eye sobo a amanfo de abetuja echemu se eye zongo mpotem honum no e won fimpimienu ne aduonu nan abato nim no enya de omoto abane ma no no chemu asobo omode atuja ne de enya de wo nyina so obia na bra ne eye party no ekasa ewa bra mu hie mu awa sokwa constituency nim ewa santimantem ewa wukwada eye ebobosom ni de tosudu ewa mfimpi mienu ni aduonu num nim na Dr. Bawumia echirema eye nkrofo bi ekeka kasa ebankremofo ni zengu mpotem honum na yade omu yi ni ma ye pan wa bra bato no ekoso no chirema anya de omu ankasa na omu ka asem no mu wonyina so nti no ma obia emfo na adwen enko honum na ochema ochwa mfimpi mienu ni aduonu nim ene mfimpi mienu ni aduonu nan nim a na chesensesan ye ewo mu ye papa na ndi oye ne kampe ehese ye mfimpi mienu ni aduonu nsia no eye bibia ebetimi akoye se ne ebe ye ombeto abanama no abetu franka ede ama mpipi amanyokuo no ewo mfimpi mienu ene aduonu wotwinim nyina motiye se skramofo zongofo omuanto aba ama Dr. Bawumia samotiye metiye me say na data yi wo he because me de ubeka nchire me asema me hia egina so o me say fa data yi bra na but sa propaganda no na emu edin papa na enenam bibia say kramofo anto aba ama Dr. Bawumia ma anto ama Dr. Bawumia but me share data no mu the story is different. In fact zongos no yenya votes in 2024 essing votes are yenya in 2020 nano presidential aspirant bako eko jina hoka say Dr. Bawumia zongos no only one polling station and owini ye the whole country samoti or say one the whole country what is propaganda yi say the whole country zongos Dr. Bawumia we need only one polling station. Ewo efutu ho baby. Me say yenhwe data yi mu. DLFM 106.9. Was our presidential aspirant ni zongo no ani zongo me we ni wo ho. Na oba Ashanti a ubehu said many of the zongos ye appear votes even though ye winning many constituencies but in terms of the votes no many uba fomenaha Amadia SHS, Miwini ho, SHS A, SHS B, Bekwai, so Sawaba Fish Pond 1, Sawaba Fish Pond 2, Subin, Amadia Primary School, Amadia Primary School 2, Amadia Secondary School, so many polling stations, mintimim boning in a. Eni ya uti ye eyenkani omampeni abedi echire ye Dr. Mahmoud Bawumia. We are yenya we swe na ye kan ka ma dwenkyira mode abesom yen ewo Facebook no so bi emfama mo we every sweet Elizabeth na was say good afternoon. In fact you are doing too marvelous. I am sweet Betty from Lebanon zone 4 me offer say sweet Elizabeth and they said they were sweet net yen they minim said they kwa me fun beka ho asemafa we ya desne kwadu ana asem bisa o na Joshua do say good afternoon. Na Honorable Frank Amankwa say we live ready free kita say na wo kire say God man pedi John Dramani ma hwe ne nsesem kekan ne agalam say in fact adani business o or say watching live from Kitase na the president can't fight the galam say it has 10 in the business. They say that na business na anti ontumi to ase munyim ani kura na mfa sanse na style boy was so here live edit free half mem airport no se kase bona live and clear more deck na me wafa se Bismarck adu said ya bana say good afternoon wafa the news is making waves in the capital and beyond me wafa se Bismarck e hye de ye be hye de me wate opoku active Emmanuel DLFM yana musini wa krabo premantem no DJ active wasem fem me das me wafa se so wo hye me nkran sam na coffee parliament no say Ghana is rich country pa sika wa hapa papa nanso pro ne kankanti ene de awie say makuni adui o say DL news no in fact e more the sun man nam live from Agunabo Bikuma Upper coffee parliament ni me da say me wafa say Dora ya je wa je no say our president may go help you
Dear News, Adamu Fua, Medasimo Wafase. Na Comfort Martin was a good afternoon with Sammy B. Was say Adjoa Agyei Sikapa Bodjuma na news no. A best ever news. No where live. Eddie Free Shaman better US. Imo de pam. And was say my wafase na wo che kron fo no wa ya de papa panti yemo na baso pa anti me bona baso me wafase situ na me nhira wa ya de pam. Richard Afesi, good afternoon. The Haji Trasunten, Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Adjoa Agyei Sikapa. Kasebone mo de say no where live. Eddie Free birthday station honum. Dumso Levi, mu Bodjuma de nyame nhira mu pi na kasebone mo de pass anu manam. Ni nyina da enam DJ Ghanaman fide ne so. Betire station honum DLFM next. Ya da se me wafa. Sanso na Joe eye Kinsiri ehia na wase where live. Eddie Free Toronto. Na wase in fact ye Bodjuma de no de ase pane Bodjuma de ayebo. Me wafa ase me so me da say. Master Planner Junior Kentampo de abana say good afternoon DLFM. In fact, ye Bodjuma de yenko so Bodjuma na news ne mo de pa so fantastic and authentic. Wasi Nyankopon Shrine wasi enche kese nkoma Hajia Safia Mohammed incoming MPP National Women Organizer medase. Sanso na ya wusu say DL News more fire yedase pam. Sanso na me wafa se ye copy nasty no kire mu say we live Eddie Free Lashibi. Good afternoon. Mese medase Yvonne ese DL so we live Eddie Free UK me wafa se me nhira pi se waje mre na wo kan ye ho ewo UK enne patem. Sika sa se nkrebu apese otenetew. Tenetew ne yenko. Happy birthday, Kasiwe, Kwama, Miami big sister, Onona Midinechi, Francisca, Adjoa Agyei, and there, Ayawa, that the mechanics and Yankupo, on Shana, on your Kasie, on you won't fra dumo, Enquires, on my daughter, and Sabe Somunina, Enyen Shira, now on Shaw ye pa, and Mammy, Mrs. Tobacco, pay once and whoever park with you. Wawaliana, don't worry, it's all permit me, dear. I don't know, do of our brother. I buy a come, and say, oh, you're nursing. Oh, you're nursing. Where do my brother do? Nancy me jonku. I know I'm a victim kakra. Miss Raya Poma when I young Wedjuma. And this I have suspension. Into no and the sister. What's it that into Baya Wedjuma and Sanya Mammy suspension? She's so wow. Yeah. You are so wow. Said a beautiful soul. Yami mana would done in yakesi. Amen. On Yanakesi pa. Amen. And your bomb pies and coupon money in the deal between the Yaguma Dana was some may. Na obi biada wa yade no watumi asana ye baka jense nense na medonku ha me enti aye on hwe fie na o me hwe ne wofa na me wofa me bre pa sa nante ye doso wawie kasebane de ase musebufo ne ye meis me bre atwi se mo edema yen kofitera be man sro gira ono otumi gina konson so eto krotwa mense tu a etoduro bi mpan kana ni ho da no ho oden ye pa de ekopie mo Facebook and afi YouTube DJ Zikipi boy de ekopie mo tintima fie ne furu manyina de ma ye kama kasebane mu da hokro gen ma de ma wawie yi DJ Omalan my moral support no tell ye chipa and mo fa se kwam ye fum akenka fo ye mienu edi ameje so eja wo wofa Nhyiraba Kwadwo Sammy B Alhaji Abdul Twasuntedi hie mene Adjoa Agyei Sikapa ye kono hwa na eba Kwame Fum one hwan one sexy journalist Kwame Fum pamra ni ntisa na ne kakra na yenko Achire mu hine efifi mu hine radio mu Kwame Fum papa no pa to pa Ona yana mi hu ni skills ni ye nti no me hyede hu se Michael Jackson oba be ka ho dia sa me hyede hu ni skills na asa no wasapa na Adjoa ba obehu na Adjoa ayiye ni nti e papa wuo ni ne na ayiye ni nti na ma waye suru sa no enche bibia to awie ya obehu ni secrets wo fi ha obehu secrets papa enti ye ko ohun ma me for shout out we Bonitel na yama na so shout out we kwa Madam Millicent Mensa Oya principal ewo All Seasons Montessori School. We principal papa Madam Millicent Nyankopon onhira na onya wokese. Okay, radio ndi wa na atoy na so yesori si Kwame Afum. Ene me wofa se sexy tenase anya wo de adon saka pe ye be ye odan. E be tu de dua. E ma munyina monitor a. Adehye. The luckiest. Luck is everywhere for everyone. Yeah. Life is everywhere.